mi ummatuge fir'aun sahha riwayin riwayagin ve badru hangrama kure bidu hangrama ni umma fawga itur rasulullah ifan ashabe kallan hadis kure biye mi ummatuge fir'aun mi hangrama ge madanum feneto tiba mi hodate den ashabe kallan ena hodde man hingawagin hoddo afuwe bay riwayaga ve badru hangrama kure bidu hoga salama sallallahu alaihi itur rasulullah ifan hangrama ni umma fawga hangrama ge madana ballawafa etanga qatul wefa atibi mistakun geterin abu jahl fenioda nugen hitam kuraba fa hadis kurebiye hadwa abul kurebi kada koye mi ummatuge fir'aun faitwegen diei kamga nule bandewe den ashabe kalunan amur kurebiye tebamihum mi madanu kari namus abu jahl vettifa etto hoda badare bo kandrain wakiwe egun turawabar wefawa namus enage kakuluga hunna lakunakun igene ei abdullah ibn jad'anuge doyange gidorga timanka jefan ena watwale bima hedun lakunake demfay ena hodwan hinge bekalun kur abdullah ibn mas'ud gifanai ena yai badal wejje eru ena oti den gadanwane pada hajika betti mar damadamay ibn mas'ud riwakrobe timanka gifanan ei abu jahl kan ingwadagin ena gi karuga faala bar ko lima lohulu ala fi timanka gifan vidal wejjeime e makadange aduwa ikadange kalegi gellin kuraba hada kuraba fi abu jahl tiyakala moya bayaku mikala qawmigge makahala sahiba qatul kurima ei geldinwa kamin heje dirawi kamplaki dandugowan veriye katun qatul bi kame mibaki ansoriya bekalin nakula malamatike den nikar nagala bulbelare miyadu gadawi kombein he nasrul ibni kakan he e muhammad gifan fa ko bahe qatle fa noe he ibn mas'ud nasrul ibni maras kelangi yata ekalangi rasula yate gadawi bag lenge he kalegi memachan ara mihuri gadawi bag mihkime muhammad gifan he hal ko ga bahunne uwe ahurem miyai isuru ke gifanu ge amuru fula kalege bo wahikollagin eke gifanu ge ariha gendi mate abu jahl tihenna nikam bun belare hangurama fetun sana ti bamim ge tiriya bonti takin hifagin ma zinatiri astake ge matiga a iskolon tankole digu bayaku aharmen tala rona genei ei kongabila ge bayin heje ibn mas'ud tiyi nabi ke gifanu ge mu'jizat ka makalange fanu bi malaikatun abu jahl enbiya ti bamim ge evs molkove nete kuriha kame kulai yebeke den ibn mas'ud enag mematiga itin doragin ekale gfanu kandin enage bo kandadman uluba ekandige korikam ekam datigen ulubaniko lohulu alafa bunefie e bakari huyappa kalegiae tieni waran izzetti tanakan erife tiya kahada kori kandiganakum ikandrae nudane mage kamaruga era tunu khanjar nagagin kandrage tirin riitko kanda baykollagin e muhammad gfanu gari gendare ekale gfanu madiki wadagin birful gannani erune adi dannawate kalifanaki abadabbes ahorin adawa tirike adaki adi adawa tirikan gadawi dohe denfay ibn mas'ud enage bo kandu bagin ebadagin itu rasulullah ifan ari badagin enage basta dennima hadith kurebiye tiwan kalifani nabi be kalun kure emme ma nabiyya kam ga wifa mi ummataki emme ma ummekam ga bumun mi ummatuke fir'aun wasbi ehenen ummen ummatuke fir'aun nabure harukati gadafada mi hukum ge فهم موسى گفان کہ فرعون اس کلان کی کوفا آئی مرو کے علامت دون ہندوگا شہادی کیے تو اس انہیں نکلے دیئی کافر کما حسد ورکن اتر کرونه دین فے ابو جہل کے بو اتر کے گفان کے کلمت فلا وٹالم کہ گفان تکبیر ودال شکر کے سجدہ کر واحد دیے ابن مسعود کے کریگا ہنگرامہ کے میدان کا ابو جہل نماز کم کا ابھی انصاریہ بے کرم کرے دزوانوں نے اینا کی گاگا ہوئی تکی بیسوی می تیمی ہمت گئے denfe selama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan hanguramen audi odagin fa madina ke kari mistakunan itu ke ifan nasr di odagin fi kam uhawir kam khabaragin abdullah ibn abi rawahat ifan fanu bi madina ke mihun mi khabar debu ma zaid ibn harisatu ifan fanu bi madina ke munafiqunna yahudin mi hangurama bi wa ka komes gotakun ivigin zaizat ke wa ta dakka eha ginawe ko kibain miha madu miskolok bachani kongotakun he Muhammad Gufanu kantattiya huttuniye islam bon on boni tiya bonita e kiya basta gina kofawe migutaki abad gavis dusminum ge ade mi wahata madina ge tirega dikweniko mi ufawirkam ge khabaragin ekkala debekal modagin pie mi bekal madina badagati itu rasulullah ifan ge dalkam badun ruqayyat gifan fastan lawafa mistakum emri atanaye mi kamna ge firkal ki usman gifane denfa itu ge gifan badrun madina datur kurban fattu afie mihatanu غنيمة مدى بالسيوم آية بابا دبابية إيه آية تكيمية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. den selama sallallahu alaihi ituru ke igfan mi mudata baswafiye mi hangrami an hadir no abay mi huna bis ba'lu bi etren abu babatal ansari we mi ke igfani madina ga macce birkura bafa behte mi hay adi haris bin hatib elgawi rasulullah igfanuna amr bin auf ke kiwen i wadagi khabar kattaka e khabaruge dawted belle ma fonu wafa mi ke igfana bis ba'lu bi adi haris bin simmat mi ke igfanai khawat bin jubair mi ke igfanai de ke no bis ba'lu bi midi bekaduni hanguramiya nukunna fa ihatanun idi bekadunge fayan hanike begin ambura madina fonu idi bekadunne adi talhat ibn ubaydillah ay sa'id ibn zaidai midi bekadunna bisbailu biye midi bekadun hanguram wi ir fonu fa wani fala ifrat ge khabartan hoda bel mate adewun ir hanguram nimije adi usman gufana bisbailu biye ikade gufan hunnebi rasulullah gufan ge darikan badun ruqayyat gufan ge ajas kampru belle mate आसिम बिन आदि ये कि बेखल के बिस बाइलु बिए मी कुबाग मी हुंगे मच्चे विरिकुरो बाफा बेहते बेखल के आदि बदरुगा हंगुरामा के तिरेगा शहीद भी बेखल न बिस बाइलु बिए ए सौद बेखल ने दिन सलामा सल्लल्लाहु अलैहि रसूल इकमान मदीना रुजो योडागिन मदीना के कारिया बडागतुम मदीना के अंगिन नाई कुदिन तार हिफागिन फार कम के लेंकी हम नुकमे बदल कुलोवे बदरु हंगुरामा का हय्यर वी काफरों सलामा सल्लल्लाहु अलैहि इतु रसूल इकमान मदीना बडागतुम फहुगा hanguramaga hayyir wefa mitiba mihuname haddawane gotka medu itur ashab bekalnai mushawir kurebiye mi mashwarayai medga umar gifan darnafiye emihun naki kali gifan ge basfuru doko kali gifanai hanguramako hunne rarum berkula mihunne algona fennani algonu ge timage miheni miha algonu gatulko hamzat gifan gatul kuraban abbas gifan debba ali gifan enage koy agil gatul kuraba mihen nimma lebume ero mistakunna bes armenge hituga maris kejan kibe sharif kura kafirkan ogawirkam nekkan igidane emi hunni minun gatukun du kurwene asirun kamkan algonde nudikeme emi hun gatul kurabase mi eba emi hun ge hibwaru gatukogin ule bodet pawjawanne adi ege berimme umar gufanunge mi basfulai saud bin muaz gufanai abdullah bin rawahat gufanai debekun ebbasiye abu bakr gufan danwafiye e makkedan rasulay eba emi hun ki kali gufanuge qawmuge mi hunne adi kali gufanuge ahul berimme maris kalang emihunge macce kali gfana nasrai nasib debafiye algona fennani emihun gatul nukurabba batibawa emihunge kiban emihunge hajtauge agu hippafa du kollebume algonmen ehifa takiti ei emihunge maccen algonmen gade gatumge barikam ga wane adi maris kalang emihun tedmage dakwa kali gfanuge sababun emihun iman bijje nama emihun niwes kali gfana nasru denti bi bayakam ga wes bedane demfa itu rasulullah ifan hadis kurebiye maris kalang bay mihunge hik kirabure madkuraba fay bay miyunge hiliyabure gadabes kurabafate e abu bakr gufanoe kali gufanuge misale ki nabi beken gitirega ibrahim gufanuge misale fay kali gufanu bidalwi mihinne faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim timan kali gufana itabawi jemiha e timan kali gufanuge faratum bayr wegen ba mihike timan kali gufanan uredigen fi mihiku fay ibaswami ngi fa fuswa rahme bantakalange e umar gufanu kali gifanu bisali ki nabi bekalun getirega nuhu gifanu bisali ikali gifanu bidalwi rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara e hadwa burkure bikala koye mi bimatiga kafirun kure gowati gedur hadane mi ku nubahtawate den salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifana bis feniodaga ti abubakar gifana feniodage goykole e bekalun namme madaha bidalwi me meni e bekalun namme goy tafati kamako feniodaga ti ekam ki din izzatri kulomai kafarun nikmet kurebume denga sahabe kadunan umar kurebiyeti bamihun emihun bal hattaje komme miheko emihage harigandu salame qur'ane fidaya ka anuja duwegin gosgin wane den fe qurayshon haag mushrikunna mi khabartan ibi salamai sallallahu alaihi itu rasulullah ifan emihun kure hayyaru emihuna meduga qastu kurebi gokoltan engma fahuga mastu swanding emihun kuren baduruga qatulwi emihun ge maccan hitama ko re herum gatwi jowe den emihun ge terem buddhiwerin bonefuwe den tiakanta kurko ruimai hitam huttambiye ehn noni muhammad gifan sai ka gifan ga sahabunna tiya khabarta livi tiya amihunge nukuledi gatun engum hatta emihunge hibwaru gadawe ufavirikan libeniye miwaga dakkagi migol matin mi ruimai halelem hutta badurga gatulwi mihunge maruge badalga islamge tenein bayakuwe maru hifafa noni den nuronkama qasduga fuwe adi hayyerufa etiwa mihunge fidaves avas nukulama sallakum hadafuwe ei ekama avas wegen finama islamu e fidage agubul kofane kamse fida hifagin aw
ಫೈ ಕುರೈಶನ್ ಹಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕು ಮಿಕುಳ ಸಲ್ಲಾಯಂ ಎಂಬರಿ ಬದಾಕಿ ಅವಂತಿರಿ ಓಕಾ ನುಲ ಸಹಂ ಹಾಗೆ ಮುತ್ತಲಿಬ್ನು ಅಬಿ ವದಾಅತ್ ಫಿದಾಯಾಗಿನ್ ಅವಸ್ವೆ ಏನಾಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಸಲಾಮಿ ಕುಳಮ ಸಿದಿಯಾತುಗ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಕುಮೆ ಮದೀನಾಯ ಗೊಸ್ ಹತರು ಹಾಸ್ ದಿರ್ಹಂ ದೀಫಾ ಬಪ್ಪಾ ಸಲಾಮಿ ಕುಗೆನ್ ಅತ್ವೆಜ್ಜೆ ದೆನ್ ಕುರೈಶನ್ ಹಾಗೆ ಎಹೆ ಮೀಹುಂ ಬೆಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಯ್ಯ ರಿಫಾತಿ ಬಿ ಉಸರಾಯಿಂಗೆ ಫಿದಾಯಾಗಿನ್ ಮದೀನಾಯ ದತುರ್ ಕುಲಾಂ ಫರಾ ಫುವೆ ಫಿದಾಗೆ ಮಿಂಬರಿಕಂಗ ಲಬ್ಬಾಫಾ ವನಿ ಹಾಹಕುಂ ಫರಾಗಿನ್ ಹತರು ಹಾಸ್ ದಿರ್ಹಮಾಯಿ ಹಮೇತೆ ಫಿದಾ ದೇನೆ ಮಿಂಬರೆ ನುಜಿಬಿತಿವಿ ಲಿಯಾನ್ ಕಿಯಾನ್ ದನ್ನ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಿದಾ ಇಕ್ಕಂಗ ಲೆವಿ ಮದೀನಾಗೆ ಕುದೀನ್ ಕುರೆ ದಿಹ ಕುದಿನ್ನ ಲಿಯಾನ್ ಕಿಯಾನ್ ದಸ್ ಕೊಂದಿನುಮೆ ಅಯ್ಯ ರಿಫಾತಿ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಬೈ ಮೀಹುಂಗೆ ಖಬರು ಅಯ್ಯ ರುಯಿ ಮೀಹುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ಗೆ ದರಿ ಅಮ್ರು ವಿಯೆ ಮೀನಾಗೆ ಬಪ್ಪಾಯಿ ಕಿವಾಂತಿ ವನ್ನಾಯ ಫಿದಾ ದೀಫಾ ಸಲಾಮಿಕ್ ಕುಗ್ಗಿನ್ ಗೆಂದೇತೋ ಎದಿ ಖಬರು ಕುರೀಮಾ ಬುಲಿಫಿಯೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಜಾಯ್ ಗಂದಿ ಬುನಮೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನತ್ ತಿವಂಗೆ ದರಿಯಾಯಿ ಅದಿ ಮುದಲಾಯಿ ದೇಂಬಿ ಹೇ ಎದಿ ಕಮೆ ನುಕುರಾ ಹುಟೀಮೆ ಅಯ್ಯರ್ ಕುರಬಾಗಿನ್ ಉಳುವಾಣೆ ಹಾ ದುವಾ ಉಳುವಿಯಕ ದೇರೆ ವಾಗುತಿನ್ ಈದಾನಿತಾಯು ಮಿಹಿನ್ ಕಿಯಾಫ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನು ಮಕ್ಕಾಗ ಹುಟ್ಟ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕದುಂ ಕುರೆ ಸೌದ್ಮುನ್ ಒಮಾನ್ ಮಕ್ಕಾಯ ಉಮ್ರಾಯೆ ಬುಮ ಬಡಾಗಿನ್ ಉಳುವಣಿಕೊ ದಿಮಾವಿಗಿನ್ ಹಿಫಾ ಅಯ್ಯರ್ ಕೊಫಿಯೆ ದೆಮ್ಮಿ ಸೌದ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಗಾಯ ಮೀಹುಂ ಇಕಮಾಯಿ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಗಿಫಾನುಗೆ ಅರಿಯುಗಾ ದನ್ನವಾಗಿನ್ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನುಗೆ ಅಮ್ರು ದೆವೀಮಾ ಮೀನಾ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ ಫೊಣವಾಗಿನ್ ಸೌದ್ ಗಿಫಾನು ಎ ಅಯ್ಯರು ಮಿಂಜು ಕೊಫುವೆ ಬದ್ರು ಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ಅಯ್ಯರ್ವಿ ಕಾಫರುಗೆ ತಿರೇಗ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಗಿಫಾನುಗೆ ದರಿಕಂಬದುಂ ज़ैनब गिफान के फिरकदुं अबुल आस इब्न रबी अविये मीना की मीना के मुरुब तिरकमा मेदुगा इतु रसूलुल्लाह गिफान वर तारीफ फिदालु बेकलिके मीनी इतु रसूलुल्लाह गिफान मक्का का हुन्ने वीरु इक गिफानाय कुरैशों हा मीहुनाय एमे अदावा तिरकम बडो अबू लहब के देदरिन इतु के गिफान के देदरिकम नाय इदिगेन तिफा वरिकों हेदी दुवस वर्गा ए मक्का के बडुं एना के क्वामेस इतु के गिफान के दरिकम बदन दू कल्लुमं एदिगते एना ब्रेफिए अजाबिफे नुआने है තිමන් ඉඳගෙන උලේනේ මිහිපි සිංගේනි එහෙම් බෑකන් හේ තිමන් තිමන්නාගේ අම්බිකමලුම් වරිය නුකුරාවීමේ එකවනාගේ බදලිගා තිමන් අම්බවකම්ගා එදේ අනික කුරේෂ් වංහාගා නොවේ ෆැහි මීනා බදුල් හංග්‍රාමයගා හයියර් වගේ මදීනායේ ගෙන්දවමු මීනාගේ අම්බිකමලුම් ज़ैनब गिफान एनाගේ ෆිදායක කබූල් කුරවේතෝ එකවනාගේ අබාරණ කොලි ෆොනු වෑපිය මේ අබාරණ කොලකී එකවනාගේ කයන් ෆ්ලුගේ රේගා එකවනාගේ මම්මා ෆ්ලු සිත්නා ඛදීජ गिफान එකවනාගේ කර්ෆුල්ගා අලුබා දෙවි අබාරණ කොලකේ den femi abaran kol dikko dagin fa itu rasulullah gifanuge hipran nuhanu gada raham as lofrun karnaflu hingwa yekwa ashabe kajunan hadis kurbafiyeti abami huna migay fennani nama ekawnaage asira ya ekawnaage abaran ya ekawnaage raddu kurun kin heje ashabe kajun migotai warabbula ruhi wadagi migotam mikanta kurbafuwe itu rasulullah gifanu ena dukrevi ekawna madinayan hijra wadagatuma fonu shartu kurbafe adi ekawnaayage madinaaya datur kurane mihum bes enaya ekuga fonu biye den ena makka dima eku zainab gefanu ya mihuna ekuga madinaaya fonu afiye mi abul as islam wege madinaaya badagati makka hippeyum ge tankol kurige e wadagatun zainab gefanu yu kaun furuge maccan enaya raddu kurba afiye mihatanu bes ekawna ajum firkale kun hodwa inneviye badur hangramaga hayyarwi kafarun kuri suhail bin amru wiye मीनाकी कुरैशों हागे बड़ुं कुरे दू फसे भाग कुलदान खतीबे के इस्लामना मीना के दुलम कफावरी उंदगूता बरफस बड़े मीम बिगिन्ने उमर गिफान देनेवी ए मैकला के रसूल आए मी नुजफा कले के मेदुलेत दुबाजिया कितो है एरुं एना के दूहुन्नानी बेरा नुकमे दिगवे फे मी बस फुल सलामा सल्लल्लाहु अलैहि इतुर के गिफान हदीस कुरे बिए तिमन के गिफान मीहे के तियाजात के कुदिहानी के नुकुरबा हुटी में एरुं तिमन के गिफानी नबी बेके कमगा वियकस मैकला के नुरुसवा हुटे काजिफानु अदि एना तारीफ कुर्बाने पर तंतांगा एना के ए दुलुन खुतबा किया हुटे मीना की फिदाया के मदीना आई मुकरिस बिन हफ्स मीना मदीना ऐस फिदा के मिंबर खंडाला करार कोफा सुहैल के बदलगा थिमा मदीना का हय्यर वगे हुरफा सुहैल मक्का फनो अफिए देन सुहैल मक्का गोस एना की फिदा हिफागिन अवम मुकरिस वीलिगिन गाजे इतु रसूलुल्लाह गिफान सुहैलाई मेदगा उमर गिफानाई दिमायन इकुरबि हदीसुल मानस कलांगी करवर कुरबा दिक्केबिए एई इतु रसूलुल्लाह गिफान स्वर्ग वडागतुम मदीना के बेरिकम मुड़ी करागे मच्च कबूल नुकुलो मथाई बय मियुं इस्लाम दीन दू कलमं ए उलगें उलगतुमगा मक्का के मियुं बस एगुतकं उलगते फै मिदो एक गिफान मक्का के मियुं के मेदगा किवी खुतबायकुं ए मक्का के मियुं तेदु मगवे मतीगा साबित कुरबाविए मिकंत भी इतु के गिफान के मौजजात के तेरे भी कम गए बदुर हंगरामागा हय्यर भी काफरों के तिरेगा वलीद बिन वलीद हुए फै मीना के इबफा खालिद बिन वलीद आई हुशाम बिन वलीद आई दिमें बिगिन मीना के फिदा दीफा मक्का के गिनस हुए मक्का अवमा इक्वा इस्लाम दीन फालको की हिजरे दान उलगिन फिए दिन फै मक्का के बडुनाई के जिफान के दिबेबे मुनफुए कले के मदीना का फुरेगिन तिया दीन फालको के नोनी कोंकम बिगिन हिजे
timammen atun emihuna fidaves libidifa adi kalege edina vis wannam diheye ikajifan vidaluye timam edin ikhtiyar mikulei timam kajifan evre mol ma dine nekkan karorwe engigenne madina ga huregen din faal kulanama ei emihunge atuga hayyarwima biruganegen deravegen emihunge din qabul kulei ikam gaves bunei dane demmi ba mihun kajifan hayyar kopwe salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifanu umratul qadaya badagin hunna niko kafiruna filagin islam ki tire badagin fiye badru hangrama ga hayyarwi kafirun ki tirega sa ibn yazid wiye minaiki mi hangrama ki didagi veriya adi imam shafi'i gifanu ki faswana kafa flume adi hayyarwi kafirun ki tirega wahab ibn umairul jamahi gewiye minagi bafa umair ki kulaysunha ki shaytanun kur bodu igamba shaytan ke salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifana nuhanu gina undagu di ulemi hike fa badru hangrama be enage dari wahab hayyaruma fa enayai sufan bin umayyah ki ai makka ga ittagu tibegen badru hangrama ge waqiai makka ge mihuna dibunu musibatai derakam ge handanko wahaga dekkum ge tirega umair bin fiye ahurenan adanu ifa unna bodu daranyakai balan jifa tibe ahulu iyajantake nuwana mihaltiya muhammad gifanu ge undugu takum duniyan aramdi ikade gifanu ge kanta nimaya fim hay sufan bin fiye ei kongotukun hayye umair bin fiye ahurenge dari ehuri muhammad gifanu ge arif ga hayyer we enage fidaga wahaga dakkankan hadage madina egos fikurakan da ikade gifanu qatul kullaniye ek fawgadin komme gote barihamataye sufan bin fiye kadege daranyai ahuren hawadi jaime ahuren abdarin kagen tibeha hindaku kadege amdarin tibeni kagen ne kadege tiahuri hibbarkai fambari aharmen sai duniya dakkale balate kadege ki arabin kuren nandemijin hunnane mi hukum ga bani demfemi umairu kandi rangala tumunko ekandiya vihala tayyar koge makkai nukume madina datur ko fiye mina madina aragen annani ko dimawi islam ge mis kolkai umar gufanai ekwa wada noni ko re umar gufan mina kandi aragen annati ve diko dagen fa alihwati mihuna bidalwiye marskejay gandi buname mi kutta mihra annani lafa kam kagen banune dem mina evre kurin itu rasulullah ifan gariya badagen den nebiye e marskejay rasulullah marskejay adawati umar kandi ngalagen kaji ifan gariya nge baude hadis kurebiye ena ginnawate den urfan ko dagin ena yai badal kurba ena ki kadige fajika ga hippaagin itu rasulullah ifan gariya badagin fiye itu ke ifan ek dikelna balwa urfan hadis kurebiye ke ifan ena dukol bate umayran hadis kurebiye annate mita kariga itinate dem mina ke ifan ga ariya ngais an imu sabaha kiyafa adab veri wattari jasagin iti dejje rasulullah ifan kadige tiekro salama pure ما سلامكم ما رسكلان أهرم ما يكرو بافيه أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلامه دين حديث كربيه أي عمر هاي خليه ميداتور تياي كون كمكاين هي عمر ألغون مياي تيابي كلون كأبل درجة هي رفا ميوا ألغون كداريه كاي مدغه إنايا مدغه هيفرو كون هيتيون إدي أيمه رسول الله يفان كان هيفاين أي كون كمكاين هي عمر مي ما رسكلان هتور كربافا وكان تيكه ein alguna fuduni con kametto rasulullah ifan tedabun bedare kalege ai con kan heye umair alguna midenni kamagin noni naname rasulullah ifan tibahenna kun none adi kiyete kalege ai sufan bun umayyah ai demihu gefru ke kariga hijr ismail ga tivegen meni eveni gota wahaga dekevegen awmeke maris kelang irad kurba fa wani adi ehenna kun none umair أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أقول من كذلك فانا أقول خبرتكاي بابا دبا بحيث دوكل يكس ميكمكي هم كرهورون أقول لا سفانو جاي نون ديولا ميهك حاضر و دينه هري كمان نون أقول لكبر كوريكم مكايكم ميتاكم ميهك أو مكي يكرين كمان نون كذلك فاني تدوي رسوله كان هم كرهور دين رسول الله فان أصحاب يكلمن حديث كربية تباميهم يا خير دين ولفجوا دي أنا أسير دوك الله هداره دفع مينا مكة رجوعه إسلام دين فارقو كنغلين فرافيه بدر هنگراما کا حجر بھی کافروں کے چرے گا مننگئی عمر غفان کے انت دری ابو عزیز وی عمر غفان بدتر مدینہ بڑا گیرو ابو عزیز کے مما اینا کے فدا فرمایا اینا گنگس وی می مما کی ور مسند می ہے کہ می کی یہ بنے دیا وهب کے مما ہے نون بدر هنگراما کا حجر بھی می کے چرے گا عبد المطلب غفان کے در کے عباس غفان بھی ئی سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول غفان کے بڑے بے فلے එක ඉගෆාන් මිහංගුරාමයන් නොකෝ ඩාගති වර නොරුහුම් ගහුන්නවා යගින්නේ ෆයි එක ඉගෆාන් හයර්වි හින්දු එක ඉගෆාන් වේ කිබෑමස් ෆිදායක් එදෙවනේ අදි අබූ තාලිබ් ගේ ෆි අගීල් ගේ ෆිදායන් එදෙවනේ
fa abbas gifan vidalwiye algulmen fida dembi konkamege maccetto algulmen mi hangurame ka neruni algulmenge nuruhumga gadakamunne Sedamai Sulaiman itu Rasulullah Ifan hadis kurebiye kaje gifani beer futun ahar bennai dekola armen maccen hangurame nuke mihaki mo ehem bima fidayaka inuja duje nukurevene dem fe kaje gifanu kiban kaje gifanu fidayai aqilu fidahi feune den Abbas gifanu itu Rasulullah Ifan garihu ga dennebiye kaje gifanu tiwanti dukurmani qurayshon hage emme fakir miha kamga hadda fatayo timanden umrun ittak ulembi fakir hajuge Rasulullah Ifan hadis kurebiye fakir kabani kongotukun toye kaje gifanai ummul fadlai dekamajum begin ehen ebismiye kan nanga forwa khazana kula mudata kubahiye ikamna ga atuwa kaje gifan vidalu bimu ahore mi hangrama ga marwe janama kavana mitakitin benum kurare kavana yaki musandi mi hukum gawane abbas gifan vidalu ye maris kidai gandi buname tiyai timammen demafirin nung hama ebes mi denhori kaven none kaje gifani nabiye hukan ingeni tiyara ha kantakunne Badul hangramaga hayyarwi kafirun tireen fakirun kamga wefa liyan kiyan nudanna mismiyun kiben afu kuraba fidayaka nula du kollebiye Badul hangramaga hayyarwi kafirunna meduga kanta kurmane gotka imeduga ashabe kalunai mashura kuraba fiday pad kurebun gamach qarar kurebi tana midiya ay baba bafiye fahib mi ayataki salama sallallahu itu rasulullah ifanu nabi kamge tedukam machba boreti dalil to vitreen ba ayatike miheni evves dogweriyaku Tima waki gotha kastugogen kula hisabge bodu kame ekan e kurevni kuran emme rangalu furihama gotha nonkamga zamana kevi engene eche nubabane ma kana li nabiyyin nabi bekadeka rangalu wege nuwe ain yakuna lahu ebe ekadeka vun asra hangurama ga hife mihun hayyar kurabagin gendevun hatta yuskhina fil ardi emihunge leta biman urwafma daden turiduna tibamihun edeniye عرض الدنيا دنيا فنا ودني مدى والله يريد الآخرة ما رزقناك تبامي هنا دب من إراد كرباني آخرة لدرمي أي نعمته والله عزيز حكيم ما رزقناك عزت تري حكمة تري وانت كناك لولا كتاب من الله سبق ما رزقناك أزلقا كان ألوبا ليومك إسفا نوا نما لمسكم تبامي هنا جيه فيما أخذتم تبامي هفي تكتيغا عذاب عظيم boduwegen ba azabe mi fadayen bayan kura ba fame ikade igfanai ikade igfan ashab ekajun kura gina bekajun nan e bekajun ge ijtihad fen jabagin kana elubi goy maris kadan asal ga liubi fadayen qabul kura ba mi hipwan qastu kura bi fida halal kura ba fikam mi ayatum mi anga wa fi fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba fahti bamihum ti ghanima kula takiti halal rangal takiti kam ga kayule danne maris kadan azalga kan aluba liubu me basfugi emradaki dinuga ikmakai meduga waki hukme kan eligin asfan wa kom ikame ikmakai meduga ijtihad darja ilmu dibigen ba mihum ijtihad ko kan ala hukum taki kadan hadratuga maqbul etchege ei ijtihad kura mihum niyatai maqsad maris kadan kibe khalas wegen ba ha hinda kugai anim muradaki badru hangrame badage bekajun nan ege fahuga azabe nudebo maris kadange azaluga kan aluwa liwa fawe eh no nama tiabamiyun tia hivi takiti sabun azabin atwe jaihe zaini dahlan ge siratga be miaye baba dibima itu rasulullah gfanai abu bakr gfanai dibe ekajun kirit kurban tibani kon etana umar gfana badage neje badage vidal wiye tia dibe ekajun kirit kurbani kon kam katoe ikamen inge wiya tiwannaves roveto bayaname den itu rasulullah ifanu mi ay umar gufana bidalu de bafa hadis kurebiye ahar men nuroni kiebehe ahar menam mi kureun kantaka meduga maris kadange mi fadain qur'anu ayete bawala bafiye adu azaben akam ga winama kaje gufana tabawi mi nuni minjuwa kanete den umar gufana bes kiit kurebiye mi ayete tafsira meduga muneve emme furihama ebba ki mi dinai hure kafirunge mihun nabi be kai de kolveri hangurama bevi bayako hayyer wejena e nabi yakan awjawegen ba goti ebe kadekwe din petruna nodinwa gadala maris kadange tedmagun mistakun dur quran gule kafarun ta qatul kuraba evrenge leta bimachan ohorwade bume fida hipwafa du kurume nune ekawakti ba mihunan e degotun kure komme goten hedwan ikhtiyar bigen ba kamatai dinuga ekamegi maccha hukume kan eligenwa komme kamakai meduga mujtahidunge ijtihaduge maccha kura hukumta qabul wejin kadange hazrat gawa kamatai tiabamiunge kibanti akan hama tiehemme hingane kamatai e hingumun ekan afu kuraba ekan hudda kurabane kamatai urtakai bin heddemu kurisure dievi kan eligen noa nama
තියයි අසාබෙ බස් අත්වේදානේ වර්ග කමකේ මේ එක එකන් කමයි මෙදුගා කුරීම් වාහක දෙක්කීපා ඔබ උමර් ගෆානුගේ බස් ෆුලයි ඉකුත කුර්ආනුගා ආයකන් තත්තව තිනෙන් එක්කමකේ ඒ තිරිස් එතක් කමකේ දෙන්ෆේ මිය අයිතුගාවා හුකුම් තකී කාෆරුන් බිර්ගන්නේ උමයි එවරෙන්ගේ කාෆරුකන් දූකුන් ඉස්ලාම්මුගේ මච්චන් හේ එරුවේ උමයි එවරෙන්නයි හංගුරාම් කුල උමයි එවරෙන්න දතිකෝ එවරෙන්ගේ මුදාත ගනීමාකුන් හෙදමන් හිවර් දෙබුමේ අදි zayni dahlange siyaratuga ve umar gufan islam mege makkah badagen fa kantak kurebi gotaki sofan bun umayyat ge ay baddalman badagatun kai nuda enage ge badagen sofan ge fonwa fa hul taketi amra enaya fonwa ge tirega islam din falkon uluban fatwa fi mi fawga haram pulu tirin sofan bun umayyat ge ay e sofan ge ekule mi hunai majlisega tiba etana badagen bidal wiye e rahmeti ay kali ki kureshon hage ma bigin ba sahibun kure sahibaki ma බුද්ධි සලාමතුන් හුරි රංගලු මිහකීම කදේගේ රංගල ෆිකුරුකො බලාසේ හිද හිද ගණන් අලුකංකෝ ඒත ගෙච්ච කුර්බාන්කෝ අහරුමෙන් ඉහුගා මිනුණු ගොති හැම රංගලු ගොතින් හෙය නුවත කිතම්මේ දෙර වියානුදා ගොතිග්ගා උල වේකන් එංගුණස් අනිකක කුරින් එංගෙන් දක්කාතිව හැම හස්දවේරිකම්ගා කබූල් නුකුරාන් තිබෙන් බිහෙය බදග ඒරුන් ගෙල්ලෙනි මිහිර මා ෆුරානේ අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ව අෂහදු අන්න මුහම්මද රසූලුල්ලාහ් මී අහරුන්ගේ දීනේ මිබස්තකයි මෙදුවා සොෆාන් හැම එකච්ච නුඹුණ ඉඳිජේ එච්චෙන් නුඹුණි ගොතකී උමර් මදීනායේ දාන උතිසර සොෆානන් හොරෙවෙනි වර උෆාවිරිවේ බොඩාවිගෙන් උමර්ගෝ ආක දක්දක්කේ අදි මිහුන් ගාතුගා බුනේ උලේ අහන් තිබේතේ මිසාහිතක මදීනාගේ ෆරාතුන් බදුරු හංගුරාම හඳා නෙතේපද ખબරෙන් අන්නානේ මි ෆොනි කන කණ්ඩා හුට්ටා කුල්ලියක ලිබ්නු ખબරකි උමර් ගියන් ඇස් ඉස්ලාම් දීන් ෆාල්කුගෙන් උලේ වාහකේ මි ખબර ආෆා උමරයි අංගා නුඹුණු මං හුබා කුෆියේ දෙම්ෆේ මි සොෆාන් ඉස්ලාමී ජොරානත්ගා ගනීමා බෙසී දුව ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆානුගේ බෑෆලන් නිගීෆා ඔයි බකල් තකුම් මිතාගේ වාදී පුරිෆා වනිකොත් දෙකෆා හිතන් එරියේ මියදු එයි නබියෙත්තෝ නොත දුනී බේනුම්ගා උළුබා රස්කලි කීතෝ බයලා හුරීමේ මිහින් ඉතා අරාගෙන් ගොස් ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆානුගේ අරිවා දන්නවා ඇෆියේ මි ගනීමායින් කජේ ඉෆාන ජිබඩාගෙෆා ඒ බකල් තක් අල්ගොන දෙබියා කීතෝ අල්ගොන කී බකරි ගිනමිහ කීමේ අදිවස් වනි ගින කුරා හිතේ හදීස් කුරවියේ දීෆි මේ ගෙන්දාරේ එන දන්නවා ඇෆියේ අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ව අන්නක රසූලුල්ලාහ් මිකමකි අල්ගොන මිහෙන් කොල කමිකේ එබකර්තකේ බේනමෙ නෝනේ හදීස් කුරවියේ අල්හම්දුලිල්ලාහ් එකදානි කලේගිය තෙදමක දක්වා ඇෆියේ නබී බේකජ නකී දෙබ්බා ෆීච්චෙන් අම්රා රුජුවා කුරා බය නෝනේ සොෆාන් ගෆාන් වී අස්හාබ බේකජුගේ තිරේ මිස් මෑ බේකජුගේ තිරේගේ එනය මක්කාගේ සාහිබායේ නම් කියේ දූ ෆසේහ කුලදාන ෆරි නජ බේකජගේ ඉස්ලාමයේ වඩාගති මක්කා හිප්පෙම බුරේස් ෆහුගේ මක්කා හිප්පේ දුව කලිගෆාන අමන් හොදා දෙබි උමර් ගෆාන බදුරන් ග්‍රාමයක හයිර් වී කාෆරුන් කුරේ ෆිදායකයි නුලා ධර්මාන්තේරුවේ දූකලෙවි මීහුගේ තිරේගා අබු ඉස්සත් අම්රුල් ජමහීගේ විය මීනාකි වරබ්බුරු ශායිරකේ මීනාගේ ලෙන්තකයි බස්තකුන් ඉස්ලාම් නසයි ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන වරන් උඳගු කුරා මිහිමේ මීනා හයිර් වකින් ගෙනවුණු හිඳුගා ආදේශ කො දෙන්නේ විය අලුණකි ෆකීර කීමේ කලිගෆානුස් එකන් දෙන වඩා ගන්නවා නුවේ අදි බලානේ වාදී යාරෙන්නේ ෆස් අංහින් කුදින්ගේ බෆේ කීමේ ඉකුදීනට්ටක අලුණු දූකොල්ලි බුමි කලිගෆානයි මෙදුගා අලුණු හීකුරා ගොතේ දෙම්ෆේ ඉතුරු කලිගෆානසයි ඉස්ලාමුල්ලා ලින් හදා මලාමයි නුකුලෝමයි දිකොල් වෙරුවා බයක වාගේ නුදිනු ෂර්ත කුරබා ෆා දූකොල්ල බාෆිය දෙම්මක්කාය ගොස් ෆාබ් නෆියේ කොබා කිහනකුන් හීවියේ මේයි මුහම්මද් ගෆාන බහකු සිහරෙන් හදා දාෆේ දෙන් අදි ඉහුනබර නුබා මි හුකුම් ගාවියේ මිහෙන් ඔලෙනිකෝ උහුදු ග්‍රාමයෙන් ඇස්කින් ලින්කියා කාෆරුන් හිබර්දෙන් ඔලෙනිකෝ අනික්කා හජර් වගින් ඉතුරු කලිගෆාන ගාරිය ගෙන විජේ මිෆාර් ඉසාතුගේ බහනා කියාම් ෆිර්මුන් හදීස් කුරවියේ මොමිනකන් එන්හරකුන් දෙපාරු කට්ටෙ නුජේනේ දෙමීනා ගසල් කුර බාෆියේ මීනායා මෙදුගා මිලියා ආය බාවා දෙබියේ වයින් යුරීදු එමිහුන් හීකුලේ එකස් ඛියානතක කලිගෆාන ඛියානත් රිවම ෆගද් ඛානුල්ලාහ් එමිහුන් මාරස් කදා කිවිය ඛියානත් රිවජ්ජව මින් قبل කුරින් ෆඅම්කන මින්හුම් දෙන් එවරෙන්ගේ මච්ච කලිගෆාන වෙරිකන් දෙබා තම්කීන් කුර බාෆියේ මක්කාගේ අහුල්වරින්ගේ ගාතන් එමෙ ෆුර්තමේ බදුරු හංගුරාමගේ ඛබරයකින් දිය මිහකි හුසයිමාන් බුන් යාසුල් ඛුසායි මීනායකි අදි ෆහුන් ඉස්ලාම් වී මිහකේ මීනා මක්කායන් ආහිඳු මිස්තකුන්ගේ ගාතුගා එබාක දක්කම් පරාපියේ එනා බුනේ අහර්මෙන්ගේ එම්මෙන් බලිවේ විස් විහාලි විජේ අතබතයි ෂයිබත් කතුල් විජේ අදි අබුල් හක්මායි උමයත් වස්වි කතුලේ අදිවස් එවැනි මෙවැනි මා මිහුන් කතුලේ එවැනි මෙවැනි සාහිබුන් හයර් විජේ මිඛබරත මීනා බුනාන් පරාගතුමුන් උමයත්ගේ දරි සොෆාන් මිතාංගා හිජුරු ඉස්මායිල්ගා ඉඳවා බුන්නේ එනායප එකියේ ඉතින් එගේ බාවේ මරවි කියතෝ නිකන් අහබලාසේ දෙම් මීහක ඇහැෆියේ ෆහ සොෆාන් බුන් උමයත් හයර් වීහෙ
nuata vi qatulhe ena bnefiye tibuna miha hijru ismailuga enda fennaniye mami uleni fe moyoygin hije taniggahi kamigge wahaka khabaru vigota rangala mi bunaniye tibamihun dokules misahitaku yagin bedane fe sofanu bafiyai bebe hanguramaak maidana qatul wegen bettuni ahringe mihuri dejadun ritko bajan hamhega hutte miwahaka dakkan tibba abdul muttalib gefan gefi harisu gefi abu sufyan atwije minayki adi fahum islambi mihike itu rasulullah gefan gemach adawat tirikan gada mihike adi minayki itu ke gefanai ekkirum gefaratun akhime mina islamige madina diyi abbas gefan gali huge mi bekalna itu ke gefanai badalwi ke gefan makkah hippam bada gannawani ko magmatine fahmi abu sufyan makkah irmum emmen den khabar filadane gomun ke gefan kariyan atwije den fay enaage bodbebe abu lahab enaya gwala bunefiye ko eflaye quraish wanhage mihunge khabar ki kobahe nikan hamahe bahtaage nagala bunebelase mi abu sufyan gwaliye ayke makibaga khabar eba hutte maris kala gandi buname e khabar ki aharmen eba mihunai baddal wima eba mihun mi tiren hituri mi gatul quran hituri mi ko ayyul quran e mihunan aharmen ki kandrat kai bamat kai memat digen tibiye fay eba mihun qurane kame kogi hingaje mikama eku gaves ahrennak aharmenge mihunaka majamati nukuraname egutaki aharmenai baddalkon hamaja dini zinattiri de keheri astaki ki matiga udai bimai dimedunga ma haybathuri baike e mihaka bure gadwane anikicche numakan karware mihatana mina khabar bulitana mitanga ahuri itu rasulullah ifan minimum kurebi alaku mihar abbas gifanuge alifuga ule abu rafiye nankiye mihaku ureba apne fiye makja koe ei malaikatune hama bunmun abu lahab rulirage minage molmatiga waragada tafaji jabiye mina ruliyasgen abu lahab gaga musariya baddaviye fahe abu lahab mina bure ma baru he kam mina wattayagen memachan ertana abbas ge ambikamadun lubabat bint haris mita ko lakudi tamburi nangwagen bajage enage sahib miha netima hitur goten hadaniye vidalwefa abu lahab ge bojuga jesse makun abu lahab ge bo waraboda felije den enage bewatin fabaje miafo haibani bi do abu lahab marweje marwi arbinge mihu ma biruganna sumpa bayiga ebes mihu gaanno ekani oyginne ei emihun adsay kiya farike marwita tindu aswi bawon tankole durga walgande konepa dani koppa furola mon gengos wala watta dafa durga tibin hiliyai veli uka forwa fuwe abu lahab ge darin kure islambi muattibai atbatai dibenne mi deben islambi makka hippe idwoge mi debeni hunain hangramaga itu rasulullah ifan aliuga sabit ve tibi mihun kure vi de mihunne adi abu lahab ge durrate nankiyun anhen dariyak islam vie abu lahab ge utaybat marwi gotu ge baaka misiyarat ge devana baga iswingaje salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan badul hangramaga nasr dibodagin islam din izzetri vi khabar habush karayge najashiyan iwadagatum erskifan waran ufakurba ikaren hijra bodagin tibe ashab be kalun hodwa ginno afie ebe kalun veriyekan hunnavi abu talib ge jafar gefane fay ebe kalun wadagin erskifan ge darbar be wadagin iru ebe kalun dekodagati erskifan wala dera hedun koligga bi matiga itin wadagin innoni kunne ebe kalun be wadagatun salam kurabba hadwa vidalwiye miyadu ti ebe kalun migennevi ufawerkam ge khabarin ibe mate e khabar ki te ba mihun ge karaga tibe timanas gefan ge jasusun ge kiba rangol khabar dibije maras kidan ge kadan nabiyya nasr deva iswami ge din izzetri kurba fiye makka ge bolun kure eveni miyeni mihun gatulibe eveni miyeni mihun hayyer wejje ideba mihun baddalwe hanguramawi badure wenan ki etanige etana ki timanas gefan turpulu iruga bakari hui happam bis ulumi tanike etanga iraq gas wara ginwane miwahakul dekkevi ba jafar gefan vidal wiye alhamdulillah tiyai algunmena bala ufawir khabar ke tiyafad ufawir khabar de bidwoga manikfan tiyafad dera hedun kolegga bi matiga innum sabaki ko babawe hiwe mihinde nima najashi vidalwiye maras kedang isa ge farung macce baba de bi takiti tirega be maras kedang altakun macce haggu ge ba kamke emi hunan islami ge ni'matin akuraba fiya emi hun islami ge kibe tawadu werkamen akulon den ebe kalna salam kurba fa fonwa da bafiye mushrikuna badru hanguramaga nikmet kan libi evrenge eta bodunna qatulwima makkaga wahaka dakka sallai kufuwe armegi tiren qatulwi mihunge maruge badal hifman habush karaga evle islamun devato najashi gari wafde fonwamiye dem iba mihun warak gina vedunta tayyar ku amr ibn al-as gifanai rabi'at gifun abdullah gifanai dikajum ge verikam ga wafde fonwafuwe
mi debe kaluni adi fahun islami debe kalune mi debe kalun mikamagin najashi ge ariha durumun najashi mikan qabul nukuraba makkayan amra raddu kuraba hiye mi amr ibn al-as najashi ge ariha makka ge mi fonuma wadage devana fare adi amr ibn al-as timmana fare bis hama migota najashi ge ariha wadagate ewa haka adi fahun anna hutte ewa haka ge tirega ek igwan islami gotuge bayan bis anna hutte Demfe salama sallallahu alaihi itu Rasulullah igman badur hangrama nasru di bodagi Madinah bada gatumu e Madinah ge ya itange watwashagin tibi ikale igman ge adawe tirin bara biru inje Madinah ga adi Islam no tibiyun kure bara gina miyun Islam ejwe Abdullah ibn Ubay was bear from Islam dina badije Yahudin kure bes kitam me bayak Islam ejwe e miyun bnefuwe mihar de mi fa zaman nabi yakan ahar menafes yaqin veje ane bek adis kafir kamatiga demit veje ومن يضلل الله فلا هادي له بدر هنگرامega İslam'ın kure şehidvi Sauda bekalune iyi muhaciriya bekalun getirin habe kalunay ansariya bekalun kure abbe kalunay mi abbe kalunaki Khazraj wanhage habe kalunay Auz wanhage debe kalunay بدر هنگرامega şehidvi bekalun ge itur kamay medgayay بدر هنگرامya wadage bekalun ge itur kamay medgayay بدر هنگرامya febeni malaikatun ehem malaikatun nabur makamay medgayay waragin hadis tariwalgin be ashab bekalunge tiregaves badur hangrame badaginne bekaluna baki maakon hitwagin ulbate badur hangram wi tanun adi adaddan dem bespenna karamet takai wattar adamet taki mashhur kamke badur hangrame badage bekalunge namfulta kiyewmai e namfulta medveriko makidai kibiyan ede edunta fuddewmai e namfulta liye ufulumgawri barkatir kamai faida taki warak gina danna bekalunge kibayan diwagen ba kanta teke mi nange baagtaka mifada kuru fote tanos nuani tive kurkulayyo fay badur hangrama ge sabab marus kalang islam din izzetir kuraba islam din ge ahul verin gada kuraba shirkai mushrikum bali kuraba shiruku ge mahallu kharab kuraba mi ummat ge fir'aun halak kurabi hangrama mifada kantange swami ge kuraba din ge izzetir kam faul kurabi islam ge adad madkamai evren ge adad ginakama ekwe fay swami islam din shay islamunna wakin khas gatakun ehi tirkam batwa nasur devi kan rit kon emmennan ingefad mu'jizatikam ga ehgram vejje mikawattaka islam ge maccan ekalange dharma antoerikam bayan kurevuma miliya ay bawa debiye wala qad nasarakumullah ham karwarum ma raskalange ibrahimen nasur debiye bi badruga wa antum azilla ibrahimen nikamati wegen ba hal basruge muradaki adad madwe hatiyar madwegen ba hal ge fay ei nasraki mayrus kilange dibba itikama e debumge sobaki di matiga faitke sabit koggen eki fufuran hittan nufurula ekweri kamga em maqsudige maccan hittan huttagin tibe hibbar kurungan tiba mi hun dengatumate fay mi hanguramai mige matin islam dinuga wewunu emme bodu hanguramai mihni islam din faului mi hanguramai ne mi hangurame faw islam dinuge nur duniyege kankoltakan aram parafiye Qurayshon haga tibi emme gadafat fahulewanun islam dinuge emme bolet dusminun mihangramaga hingaje den tibi arbinge hittaka birwerikam badije islamunge haybat mistagunge hittaka bad islamunge ibarai famwaru ma gadaveje den emiyum feri boleti ha jaskar bajiko gadafat ha raskan hibare fahe mifada maikam bodu ni'matuge macca aharmen emmiha islamun mariskadange kibe shukurko e badurga nasul dibunu duwahi aharmenge ma duwehkamga hada e duwahuga bekanun handumako uhakon ulumi shakka kanula ekatigin ba molukamike e duwahaki ramadan mahuge satara duhe e duwahaki maris kedang rasulayata islamuna nasur debba izzetiri kure biduhe ghazwat bani sulaim man haga hanguram salama sallallahu alaihi itu rasulullah igman badrun madina badagin fa madina ga hadre hadwal noni nuhnawe bani sulaim man haga mihunai hanguram kure man nokondagin fi mifahar madina ga macha bir kure bi غفار وانها سباع عرفته نماز كلهم مچ ابن امي مكتوم زيني دحجان کی سیرت کا ابن وافا به سیرت لیوبا بیکل مدینہ کے مچ ابن امي مكتوم مرکری بھی ابن بكم تنگام ایک مراد کی نماز كلهم مچ مرکری میں الف ها میہن گرامگا اتر کے اگمان کی دیدکل حدود دیدے کم گاویے دیدا ہلوی علی گفانے فیصل اما صلی اللہ علیہ اتر کے اگمان امی ہنگلے حساب بڑاگی emihunge kadireveki efingandiki kariya faba wadagin tinduwa hunnawafa madinaen emri wadagin fiye hangurame kai baddali wade nugane mihini emihun ekajigman wadagin nowa wahaka iwigen birun ewlen ule tangalu duko fidagin hingajjawe ediyai emihunge jamaltikai bakaittakum mis bay duko fe
මිතකිත ගනීමා කුරබෑගේ මදීනා බඩගතිය මදීනායා ඉතිමේල්ගේ දුර්ගාවා සොලාර් කියා මන්සිල්ගා මේ ගනීමා බෙස්සෙවියේ ජමජුම් ෆසතේක ඔක්කොම්ගා වියේ ඉතුරු කෙලෙක ෆාන් මි දතුරුගා මදීනායින් බේරුගා හුන්නෙවි ෆනර්දුවේ ගස්වත් බනී කයිනුකා වංහාගේ හංගුරා බෑමිහුන්නකි යහූදීන්ගේ බයික මිබෑමිහුනි මදීනාගේ කෑරි බත්හානේ කියේ එතනින් ගාතිබේ බයික යහූදීන්ගේ තිරෙන් හංගුරාම වෙරිකන් හොරි හිව්වරුගද බය මේ මියුරෙන් කුරි ගින මිහුනි රන්රිහිගේ ගහනා හදා විකුමයි ජවාහිරුගේ වියෆාරි කුරා මිහුන් මේ මිබෑමිහුනි මදීනාගේ වෙරින් කුරේ عبادة بن صامت لفاناي عبد الله بن أبي بن سلولاي دكانون ركعتيركم كدهر بده إيه دكانون وفاتيركم كاتيبون كهوا كوجنتي بيبايك فهي بدر هنغرام هذا سلامة صلى الله عليه برسول الله كفانا النصر اللي بوداعين فتحيا يك مدينة بداعتهم ميرنج حسد يتروه ديكول ويركم فاول قرآن فتحفوه ميقولتكي حسد ويرينج آداء هون كم كيف فهي ميقد جداوة ترين تبفا إتنون إكوا ماتشان إميها قدوة في ويا අනින් අදාවැතිරියාගේ හිත දත්කන් දිවි තිමාගා ෆොරිෆාහුරි අදාවැතිරිකම් ෆාල් කුරාන් ජෙහිදේ එගොයි වායිරකු දෙන් එකම දිබෙන් අන්න දෙරේක විස්නුමේ නොෆෝරානේ මේ බනි කයිනුකා වංහාගේ යහූදී නබී මිගොතේ ෆයි ඉතුරු රසූලුල්ලාහි ෆාන් බදුල් හංගුරාමයින් නසරු දිවි වඩාගෙනගෙන් වඩාගතුමුන් එමිහුන්ගේ හිතවුගා ෆොරු විගෙම්බා අදාවැතිරිකම් කිකි අරා ෆාල්වේ ආඛිරුගා එමිහුන් ඉතුරු කෙලිග ෆානායි කොෆාවින් අහුදු වාලා දෙකොළ වෙරුවෙකින් ෆුවේ මිබෑමිහුනායි බනි කුරයිදත් වංහාගේ යහූදීනායි බනි නදීර් වංහාගේ යහූදීනායි මිතිම්බෑමිහුමේ තිබී ඉතුරු කෙලික ෆානායි හංගුරාමේ නුකුලව මටායි හංගුරාමේ කුරා බයක වෑගෙදී නුහෙද මටායි එකලික ෆාන් මදීනාගා හුන්නවනිකුන් අදාවැතිරි බයක වෑස් හංගුරාමේ ෆරාෆි නම ඒ බයකුවේ මච්චන් එකලික ෆාන නසරු දින මටායි අහුදු වෙදී ගරාරුකු ගෙන්නේ එමෙ ෆෘතමෙන් අදාවැතිරිකම් ෆාල් කුල බයකි බනි ගයිනුකා වංහා මිහුනේ මිබෑමිහුන් අහුදු වා දෙකොළ වෙරිකම් ෆාල් කුලම සෝබිකම්ගා වීකමකි අරබීන් අංගනකු මිමිහකි බාදියතුගා උළුවා අන්සෝරියා බේකදකු අම්බිකමදිකේ එද්වාහු කිරුවික්කාම් බනි කයනුකා වංහා මිහුගේ බාසාර නුකමෆා එතනොන් ජවහර්ජීයේගේ දුක්ඛානිග්ගා ඉහින්ද ඉන්දා බයකු මිහුන් ඇස් කොබා තිය ෆොරවාගෙන් උලේ රීති මෝනු නිකන් දක්කාල බලාතේ කියා හුදුරු සමාසතකි කුරාන් පරාෆුවේ මීරු මිකවනාගේ දිබාහුගේ දාවනි හුරි මිකවනාය සිදියාතුගා තනකන් හයියර් කො බන්දිෆේ දෙන් එකවනා කුල්ලියක තෙදුයි ගොතකුන් ලිබාස් කස්සුවේ ආවර ෆාලු වෙජේ den emmen higatumu mikawna e islamun neve goa ro heri gemfiye den mitanga huri islamak was ekkade kantawu veriyeko bigen ule jawhari vyafari ver kaje gatul kollaviye eta ebefai yahudin tak ebeganigem islam miha gatul kopwe den islam miha ge ahul verin e islamun neve goa halela yahudina goa defratu ge miume fomegen fuwe mi khabaru itur rasulullah ifanan ibadagin ashabe kayunan hadis kurebiye ahurmen emihunna meduga ahud qarar kuffa waniyaki egota kantakon ulmakare nune men hadis kurebum ubadatubun swamit vidalwiye timan kajigfan emihunge ekwer kamai huwain bariyave emihunge kantakai marus kajangiya ikajang rasulai hawal kufime ahure mihuri swami rasulage faratuge abdullah ibn ubay ibn salul bunafiye ahurenan horweni emihunge faratuge kan hingane mage adi negenyaye demfe itu rasulullah igfan etana mihun fonuba defaratuge mihun ramata kuraba mihunge bodunai ma mihunai ilmu erin gennawa jama kuraba fa hadis kurebiye e yahudinge emmenne vetiya ba mihun maras kadai kibe birweti ware gure songhage mihuna badruga jehunu kantaka visna bikur kurare de ba mihun tiwanka igfanuge basfuru aha kiyamantirve islam ware tiwanka igfani nabiyyu kama rasulullah kanti ba mihunge fettakun rangalan engi ma'lum wane efe fotuatiun kajigfana medga maris kedang hippa out tan hadan kurare evamiun danwa fuwe algun mena kajigfani rasulevkan ige nama kajigfan vidalu nuvias qabul qur'an nuntoy tie hipul kurabani algun mena kiyes emakkaga etiva kajigfanu qawmge mihun kaja findi hanguramaage khabare nudanna bayakamattoy kajigfana algun men ingodaga noani hangurama vime dem maris kedangi miaye baba dabba fiye qul lil ladina kafaru jami'una kajigfanu vidalu ware satughlabuna yabamiyun nikan hore baljane wa tuhsharun adi mahsharafun bene ila jahannam narkaya wa biusal mihad ei timman nubakam bodugen batanike mi ayatai mi ay vidigen ba ayatan emihunan ibwafa fonuwa dabafie nikantan itruke igfan mi gotak kurebi midia ay bawa dibime wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawai kajigfan pekmiyun khiyanati kama medga birfu genje nama hama igimba magbatin insaferi gotun ebeyegi ahud ebeka dukolle bare
ෆෑමිගො මතින් එමිහුනා විවාහකුළු දෙක්කෙවමුන් එමිහුන් අහුදු එල්ලාලා හංගුරාමයාගේ වාහකයන් බොඩා බස්ත බුණෙපා ගොස් එමිහුන්ගේ කෝට්ටෙතක වලි රක්කා තිරවේ හංගුරාමයා තයාර විජ්ජෝවේ දෙම්ෆෙස් දාමයි සුල ඇල්ලි ඉතු රසූල් ඉෆාන් එමිහුනායි හංගුරාමයා නුක්කෝ ඩාගින් ෆනර දුවා බාන්දින් එමිහුන්ගේ කිල්ලාතන් හසවර් කුරබාෆිය හසවර් කුලමකී බෑකුමිහුන් තනිගා රක්කා තිරවෙගෙන් තිබ්බා එමිහුන් කුර හංගුරාමයා නුකුන්න බෑකු මෙනුවි එතනොන් නුකුත නුදී දති කුලමේ ඉතුරු කෙලි ඉෆාන් හංගුරාමයා නුක්කෝ ඩාගති ශව්වාල් මහු ෆනර දුවවේ හසවර් දෙමියොති දුල්කායිදා මහු එද්දුවහා ඉහමියතේ බෑමියුනක මිදවස්තවගා හංගුරාමයක නුකුන්නා කරේ නුමෙ කෙරුණුමේ එමිහුගේ හිතම එකදාගේ කෙලිගානා මෙදුගා බිරුවෙරිකම් බද්දවාෆිය ෆනල් දුවා ෆවගා නුකුමේ දන්නා අෆුවේ කෙලිගාන හිප්පුරුගා ගොතික මතින් අලුගුමෙන් දූකොල්ල බාරේ මිබෑ මිහුනි හංගුරාමයා දහනා ඇලි 300ක මිහුනායි හංගුරාමේ නුන් 400ක මිහුනේ දෙමි බෑ මිහුගේ හුරියා මුදලකයි හංගුරාමයාගේ හතියාරේ බහට්ටාපා රටුම් ෆෑබෑගෙන් හිජාස් කරෑම් බේරුවගෙන් දියුමන් අමරු කරබෑවිය මිකම මිබෑ මිහුනත් ඉන්දුවගේ මුද්දත් දෙවිය මිබෑ මිහුන් රටුම් බේර කුරුම් එකන්තක බේර කුරබි ඔබාදත් මුනු ස්වාමිතු විපානේ දෙමි බෑ මිහුන් අබ්දරින් ගෝයාගෙන් ශාම් කරාගේ අස්රුආතන් හංගජේ මිදියතා අහරු හම වීර් මීන් හම එකකු නැති මරුවේ හුස්විජේ දෙංග බෑ මිහුන් රටුම් ෆේබුම් මිබෑ මිහුන්ගේ මුදවත ඉස්ලාමුගේ මෙදුවා ගනීමා බස්වා මගුම් බස්වාෆිය වරක් ගින මුදලායි හංගුරාමයාගේ හතියාර හුරිකම් ගාවිය මි දතුරු පුල්ගා මදීනාගේ මච්ච බේර කුරබි අබූ දුබාබත් විපානේ අබි අයිෆුක අතුල් කුරබි වාහක මවාහිබේ කියුන් ෆතුගා බනි කයින්කා වංහා මිහුනායි හංගුරාම කුරබි වාහකගේ කුරීගා ලියුවාපා වනි අබි අයිෆුක අතුල් කුරබි වාහකේ මිනායකි යහුදීගේ තිරේගා හුරි වර ගදර බොඩු නුජෆා මිහිකේ උමරුන් සතේක බී ආර වෙෆා වේ වර බොඩු ලෙම්බරියමේ සදාමයි සොලෑදී රසූල්ලාහි ෆානායි අදාවයි තිරිකම් බොඩු මිහිකේ ඉස්ලාමුගේ මච්ච කාෆරුන් නම් හිබ්බර් දිනුමුගේ ලෙන්ත වර ගිනායන් හදා ඉස්ලාම් දිනසයි ඉතු රසූල්ලාහි ෆාන නොහන මජාමෙක් කොංගලේ මිහිකේ එද්වාක් රසූල්ලාහි ෆාන අස්සාබේ කලම් කුර බෑක් බේකලුන්ගේ දෙරේගා හදීස් කුර බියේ මෙවලේ මුර්දාර් අබි එෆ්කු කන්ත නිමාල් දේනි කාකු බාවේ මිසන සාදිම් බුන් උමර් දෙනිබියේ එමියකි අල්ගොණු ඒනා මරාදුම නොත එකමාගෙන් උලෙනිකොන් අල්ගොණු මරුවම නසුරුගෙන් ෆීමේ දෙෆයිම කලේ ගාන මිකම ෆාරුවෙරුගෙන් උළුවනිකො හෝණු රේගා මීනා ගේම් බේරුගා දොර්මතිගා නිදාන් ඔබ්වා ෆෙනිජ බෑෆියේ ෆහේ ලසුමකා නදාමි කලේ ගානුගේ කණි මීනාගේ මේ මච්චන් හරා ගතුල් කුරබාෆා සිදියාතුගා රක්කාවගෙන් වඩාගෙන් ෆියේ ගස්වතු සවීq හංගුරාම බදුරු හංගුරාමයක කුරේෂොන් හැගේ මීහුන් දෙරවේ එමිහුන ලිබුණු මුසීබත් ලිබුණු ඉරු අබූ සුෆියාන් වනි එමිහුන්ගේ බියෆාරි ගාෆියාගෙන් සලාමෙ වෙගෙන් ගොස්පාකන් කුරීගා ඉස්ම හිඟාජේ මීලා මක්කාගා හුට්ටා මි ඛබර් ජිබුනීමා රුලි අරාගෙන් වා කොෆා බුනෆියේ අවරි මුහම්මද් ගිෆානයි හංගුරාම කොෆා නෝනි ජුනුබු හිනවකුන් නොස් හිනාවරීමේ আদি বলগা মিরস দুয়া হন্দে বিস নুজাভরিমে মিবাহুগে মুরাদকি এবিস আরামে এগি কুরিগা লিবি নুগতমে දෙම් ඊනාගේ හුවා තිදුකුරාවෙගෙන් දුයිසත් සවාරුණාගෙන් දතුරුක මදීනායි බරීදිගේ දුර්මිනුගායි මන්සිලක ගොස් ෆෑබජ්ජේ දෙන් යහූදීන් කුරේ බනින් නදීර් වංහා මීහුන් තිබේ එතන ගොස් එමීහුන්ගේ බෙලින් කුරේ හොයයුබුන් අඛතබ් කියා මීහායයි බද්දලු මං උලේ මිකමෙ නොයේ මි දියුමෙ දියයි රේගනුගේ හොයයු ගැබ්බිනුන් දොරුන් හොළු වියේ දෙන් ගොස් සලාම් බුනු මිෂ්කම් කියා මීහායයි බද්දල් වෙජ්ජේ මි මීහායකි ඒ නදීර් වංහාගේ සාහිබාය එමීහුන්ගේ මුදා ಖಜಾನಾගේ වෙරි මීහා මේ මීනායයි බද්දලේ මීනා ගෝයාගෙන් අබූ සුෆියාන්ගේ ලස්කර තිවිතනග සංග්‍රාමයාගේ කන්තකයි සල්ලාකෝ මි යහූදීන්ගේ කිබයකුන් අදි මි වගතකන් එහි ඉතිරිකන ජිබේනේ ගොතේ නුෆෙනුනේ දෙන් රේගනුගා මදීනායේ කාරිය බයක් ෆොනවාගෙන් කදුරු රුක්කොලෙන් අන්දා එතනොම් මීහක වරාදා හදාෆා හුවා තෙදුවෙජ්ජිකම්ගා හදාෆා අවසෝහ ෆිලාගෙන් දියුමක් දතුරු කොපිය අනිද්දෝ මිකන් එග වඩාගෙන් සදාමයි සොලවැල්ලි ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් අස්හාබේ කලුන් කුරේ දුයිසත් සවාරුණාගෙන් මිබාමියුන් හොද්දේවම නුකම වඩාගෙන් ෆිය mi nukma wadagati hajjuma fasdo madina ga macca berkurevi bashir bin abdul munzirul ansari mi kali gfane abu sufyan enag ekwa mi hunagen datur avas kuram begen duwapa diyai kangena godamfu bastata bis ukamne mi godamfuruge namun mi hangurame nan kifawe mi gota datur ko rakkawigen ngaje ashabe ekadum mi godamfuttan hippagen madinaen emre wadagen fuwe sadama sallallahu itureke igman mi datur furuga gaibe wadagen hunnevi fasre fasdualge අබූ සුෆියාන් මිකුල කන්තකුන් ඒනාගේ හුවා තෙද කුරේ විජ්ජකම්ගා හදාපිය කොම්මකස් ඒ zamanuge කාෆර් ජාහිල් අරබීන විස් හුවේ කුරේ විජ්ජියා ඒ හුවේගේ මච්ච තෙදවේරි භූමි මිහා බොඩුකම් කේ ඒ හුවේ දෝ කුරේ විජ්ජියා දුනියේගා විස් දිබේ දෙරයයි ගෙල්ලුන්ගේ බොඩුකම් එමිහුන්ගේ ලෝමච්ච ෆෙනි තජ්රිබාවා වරුනේ අදි හුවේ දෝ කොල්ලුමුන් ඉන්සානියත් කම්ම මුලින් බේරුවා කම්ගා එමිහුන් දෙකතේ අදි එකමකි ඉබ්‍රාහීම් ගෙෆානුගේ දීනු එකන්තව විතරෙන් එවරෙන්ගේ තිරේගා එහාතනන් ආයරුස් අදි නුෆිජා එක්කම කේ
junuberi ejjiya hina gatun ham ifadame ikambes miwahakyan enge dumiyari ke bunubiye ki qur'an ga junub hinayumge amur oin ayatuga hina gatumge bawe bayan kurba pa netives ekamaki zamanu ke kafirun mis danna kamaki kura hadtaki evre nudanna kamikam wuduge amur oin ayatuga e wudu qur'ane bawetta bayan kurba pa we tayammum ham ifadame adi kura hadas verumge sabatan evani bayan kurba pa amma bodu hadas verumge sabatan vis zamanu ga ingi ma'lum megin be adi bodu hadasun hadas veri vifahuri miha gaga hadas veri nuehuri miha jehunas e hadas veri kam bayin arada kam hi kura kahaje adi bodu hadas vegin nuhina hurmaki eta ginaguna baltan uhede kam ga emihim yagin kurete mihim veye abu sufyan bodu hoye kuran vima mifada bodu kami medveri kon ehwa kulai eid namaz miharge tirega maris kedang islamiyya alam ge macce bodu vegin ba sunnatin angawafiye e sunnatuge sababun e ratigga wazam veri tibe emmeha islam takun ettanaka jamwe islamiyya akhgamai ekverikan awko ekak anikaka fenideniwe diinuge wafak gadwede e sunnataki fitr eid dohga yai adha eid dohga e emmen ettanakan ebbe kadang raskamru hanmako devi ni'mettaka shukrukum eid namadkum ulme faisalaama sallallahu alaihi itu rasulullah ikman islamunge emmen ebbe maka jama kuraba dirakwe namaz kuraba kamga biye den emistagunna diinu hukumtan angawa maris kedai kiwe taqwa we ruman amur kuraba ikwerikam ge maccata ikak anikakan ehi tirwe ulumge molkamai maakam ge macca mistagun he arubawa emistagun ge macca khutba vidalwe haddawte den islamun emmen ikak anikakan hinhekon atai ay jod ko salam ko hedma fa faqirun nay miskinun hin ufa kure uma sodga dinwa nukuma de e sodga ki fitr eiduga fitr zakate adha eiduga adhiya Selama sallallahu itu Rasulullah ifana sahabe kalun kurebi eidaki niye ebe kalun taba umang aharmen emha islamun tawfiq de bande amin maris kelang Rasulullah bi Fatima tufan ke kayani ful maris kelang Rasulullah bi Ali ifana Fatima tufana kan ballagati mihar gitirege er kalifan ke umur fulun ikabi sahare ikamana ke umur fulun fanar ahare Selama sallallahu itu Rasulullah ifan Aisha tufan gari hugare kurba fetti yus miharwe mikomnag umur fulun nuwa hare danne ali gifanu nai fatima gifanu nai aisha gifanu nai mi bebe fulun makama iturkama meduga babaji bigemba ayetkai warid bigemba hadis ta baragine maris kadange heddiha angenun kure emme ituru bekam ki fatima gifanu hijrain timmana ahar ajab kamke abajjevir nufa mihunga macca minbar fulun abajjevir kamge niya vevijiyaka denen emihage kampatakan iume lojaka fenomen nuhure dem makarwir kama khiyanetir kami annawne kamga hadafe mihim bejiyaka emiyeku nettajimun duniyan aram dinunnon ehem behe farwai nove yahudin kure banin nadirwan hage beriyakam miule kawu bunul ashraf mina islamunan huri hasdain ita ilo kanwe lad hayag burga illa lagin uleni wahak aha mihun hayran ba darje kare itu rasulullah ifanai hanguram kulong macca quraish wanghage kafirun nan hibardi len hadagin islamuna majamakon islamunge medga ruliweri kama ifituna hingoma gadala ule migotun ena vida komme tane ituru ke ifan badwa iran enage duluge bihen anitane vida fane islamuna badruga nasrul dibigin kafirun kur eta bek madina ginewun tan dikfa quraish wanghage mihuna roedinwa tai roher lenkiya mihuna khaladu kuloma makkah yadie min wajafa kalege bafiyaki sham karaga ule nabhan wanghage arbin kure mihike mimiha eta bayaku mara emihunge maruge dia darani wedwe etanum filagin as madina ga tibe banin nadir wangha nihunge tire yahudiya kamga hedigen as yahudinge tire ga huri wara mudawiri ku in angen darika inde fiye mi angenaki aqilatu bint abil haqiqil yahudiye den libunu fidihen dariyaki mibuna kaube minaki iskolun diu bodu miheke wara mudawiri me minage mudawiri kamge sobun muli hijaz karagi yahudinge sahibo kamga vejje wara kuldana lemberiye me komme aharak yahudinge danna be kajunan etan ecche bahade mi minage bedini kama meduga emi hunge angata bandukon emi hunge kimen tarif libigen hurmate salama sallallahu alaihi itu rasulullah ikman madina wadagen aharu mina ikkel tageti bahad waswar wegen yahudinge danna be kajun mina gatan awmon emi hunge gatuga bunefiyete ba mi makkaen aske miule miheka meduga bunani kikehe emi heka meduga fennani kihinakun he mi ba mi munefuwe ekajifana meduga hama himani aharmen ebe ekadakwe intizariga vitibe nabiyya henne aharmen atuga huri fatwatuga huri siwaflutan hama hame dani fennamunne
මීනා බුනෆියති හෙම්බියති බෑමියුනති බෑමියුන් නී දීනුගේ වෙරින්කම් ගා වාතිවේ මීහුන්ගේ ෆරාතුන් දිවේ හුරියා එච්ච දෙන් කෙනි හිගාදානිතායේ එහුන් නෙවි නබිය බියායේ දෙන් කලේමින්ගා කොම් බේරමෙන් හෙයේ මරකවස් මියහරක වෙච්ච දෙවේ කරේ නැතේ ahoriŋ mudalge hagutabbes wara gineve tiya bamihun hinga dare demmi bamihun wara derevegin goswa kur doskolka fa as munafuwe algunme miyai kajigmange subada meduga algunmena devuni jawab devuni nubakukkan engijje tibe e khabar dinware egutaki algunmen gos rangala fetta bada adi boda dannamihun kure aha olum fiju hiru makkayen badagi miulubani adi nabiyye komakare nuye ekajigmanu kanta dadi avha fila hinga dana ekam gaves fene algunmena belmakanu da jawab devun avas veuniye mihem bulumun aati enguni rangalase bada tiya ba mihunabure ahrin ilmu erikamaves ma bodi me kiya ufa kofa en aharadde takeccha bureves gina taketi difa fonu adafiye mi fawga minayai ebbaswe rasulullah ifanai munkirwe dekolu veribaha miheka fasadi kharad hinga ule mifada hajiga ule niko badru hanguramaga islamna nasru dibumun kemmad wegen makka daturuko makka ge mushrikuna roedi evi hunan ituru ke ifanai hanguram kurunga machan hibwardi kafarunna madah kiya ituru ke ifanasai islamna majamai ko lenghada ule mina makka gos furtame febi mutajibun abi wada'at sahmi giyare migega horige mibawatu fasid kantar ko ule niko mikbar madina ivigen Hassan bin Sabit ke fanu minaya malamat leme bidal wiru mi lemga mina huri gege vel no firinge malama be surje mi khabar abu wada'at ke ambi atikata ivigen ruyarage mihiribes miule nodifa yahudi kaje sumpa kam jeha kantege kiya enage first tamati nere beran illa lafiye den ege no kugen ehenge kan gaje igotam makka ge eta gekabes die migotam ule makka enage macha dativigen nai ekula masakatun adi hangurame tayyarun jaswige madinaen atuje mina makka ga ulnu iru e islamuna bure tiyabamiyunge dimis ma ragale bune buddaka saida ko bes ulne mina makka ga uleni komme enayai adi ehembes ibawatan eule yahudinge khabarta maris kalange itu rasulullah igfanan angawa emi huna medua qur'an ge ayata bawa deba mi ayatan ituru ke igfan ashab ekajunan ibwa haddote mi ayatu etre milia ayebiswe alam taraka igfan nubalwa mutoy إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فتوترين باوري ديبين تي ميهنا يؤمنون يميهم إيمان با بالجبت والطاغوت جبت كي أبدا فاي طاغوت كي أبدا ويقولون أدي يميهم بنتبه للذين كفروا كافر وجنتي ميهنا هؤلاء أهدى مبا ميهم ما تدكم بده من الذين آمنوا إيمان بجن قل يميهنا بده سبيلا مغتقو يترين أولئك الذين لعنهم الله إبا ميهن كي إي ما رسكلان لعنة لباه بيك ومن يلعن الله ما رسكلان لعنة لباه ميهك فلن تجد له ميهك كذلك فان ديكولا نغنو عنه نصيرا نصر دينا ميهك دانه جبتاي طغوتكي كلا شنهاك ميهن ألقن كلا دبده فتوى ترين باورة جبنو باكي يهودي نه ميهني مبا ميهن توراتي كياغين أولي إتشكن إيمان با بيك ඒතරෙන් එවරෙන් රුහේ එච්චකට නුරුහේ එච්චක නූනේ ඉංජීලකන් අමුදුම් ඊමානෙන් නොවේතේ